to se svi mi pitamo koji je problem s Anđelom. Svi mi se pitamo šta tu ne valja. Tu, šta ne. Ima i to što bi otišla svoje dobre strane i to što bi ostala ima svoje dobre strane. Jel me sad razumijete? Ma razumijem te od početka. Da, samo Maja me ne razumije. Ne, razumijem te, nego nisam te to. Nisam te to uopšte pitala. Pitala sam te da li bi volila otići, ti si govorila, ti si totalno otišla u jednu veliku širinu koja nema veze s vezom na kraju svega. Jo, Anđela, meni tačno nije normalna. Smatram da je ponovo sebično ako nisi došla otvorenog i čistog srca, da upoznaješ i da se zaljubiš ovdje, da je sebično nekom uzeti mjesto. To sam ti ja rekla. Ne mogu ja više, IQ mi opada. Jel shvataš šta ti govorim? Ne. Nastavit ćemo izbaciti više.